Untungnya tulang cilung saya usaha. Kalau ayah warga Dari gak bisa ya. Mama sepamasihannya di kebiasaan MC, Ibu MC. ibu sampai nyaliran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Layung Galunggung, masih bersama kami ya. Masih diberi kesehatan nih, alhamdulillah. Kita lagi ada di area pesawahan Puspa Mukti ya, di tengah-tengah. Lumayan jalan, aduh ya, orang apa Sama pabinihan. oh. Kapas. Oh, jauh kapan? Urog din. Sa kotak din kaduwi kaniya ito sana. Urog ti ito. Ditongoh tidinya nya. Oh, jadi nggak golosor. Ada sa dito. Oh, Buahan siya. mohon, Sekarang duwi kaniya, sekarang mohon. Oh, itu urugan tidinya ti luhur. Hai, bisa. Pulah kadinya, tuh kasih si kaditu. Parena barobok itu. Mohon po angin. Wah, amun cek Sunda maku etem nya. Etem, eta terus dipanen, Oh, lebar Pak. terus dipanen, eta teh jaramian mah Amun teu. ngagaweler kitu teh naon disebatna teh? Ayeuna. Nya ayeuna di abi mah jalmi nami ayeuna. Mohon Pak. Wah, kacang panjang apa panen masih kena aralit. Lumayan perjalanan jauh, sahabat. Ya tadi asa diambil lalap banyak misalnya benten-benten. Oh. Ya kita di kebun Pak. Mohon. Awan. Karena kami pas Terus jalan kemana deh tadinya jangkung kita nanjaknya. rawa siya mana? Hah? Rawa siya na. Hmm. Dulu kan kapayun tadinya kan nanjak Pak. Doon.
Oh, jalan raya gitu. Salit teh. Lupa di itu pas selingkuh lah aja si ibu itu ya nyebatnya cina dan saalit nih gitu saalit teh video video tuh betul ngemplag terus robot tekok jujur nyari lebih pagi nih tangan Tapi di parung pasir. Ka cekat jalan dulu. Kayak warung. Kakain kemarin. Panayo nang rotok lagi. Ana ngiringan. Ngiringan mah iya mangkuan. Karung gitu. Garu ya, ini. Mohon. Tanah lagu umurnya. Iya, nanti muruk mur. Iya. Jelas dia jalan ke Wah, benjeran. Sayur dipanen. Orang kalau bisa. Nemean iya nemean ke jalan kali itu acan terang Medan. kota itu dulu. Oh, atuh da meni muduna teh ieu gini leueur ieu na temokna. Ada yang kadinya. Sobat dia. Nah, tangan situ. Lebar pangintan paka, yun na, sa awit, pangintan. Hah? Pangintan sa awit. Dahil kan, suwar ng nguyan niya. Kasi ayos yung taon. Oh, yun na, mandulang na. Hirani Sabaraha. pacar kotor. Oh, Keluar sih. Kita gadong. mohon. Iya mah ku etem mah panen teh itu ku etem. Itu, Heeh. ini ada di kapitan sini, langsung sa awit, kan sa awit na ito. Nah, itu kelihatan, Pak. Iya mah setahun ya Pak. Setahun 2 kali. Genep sasi sekali. Ano di kata kota mau kayu langsung. Diserang dia langsung ke kota. Mohon. Bicara ke bumi.
Ah, kaca. Bingung. Uang ngintip panen ku Eten. Ibu, ini parana ya. Panen aku Eten, Bu. Oh. Ini dia mas, sadayananya aku Etennya. Ayo, Bu. Habis di pacuk, Bu. Pacuk ini dia. Kampung naon dia teh, Bu? Kampung Surabongko, kampung nama ini. Desa apa kamu? Di Bongkok, nah? Kira Bongkok. Tiara Bongkok. Kiara. Kiara. Tuh. Kita di nanduk itu tah digebuk kemana? Ku aritnya. Oh. Oh iya maketan. Laminya kuno kieu mah, Bu. Lami kuno kieu mah. Lami nya sadayana ieu. Sereh. Mas ahli.
Ketan hidung. Lumayan pangaos. Mohon. Mana Cigalontang kapal itu tuh? Oh. Kayak ayah ibu na YouTube nuju panen. Gimana bu? Gula, ada malan gula. Anu sok nan namina teh Nyadap. mohon. Nyadap ke arah raya terus. Kalau Oh ya kieu mah. ya kiamat ke arah raya. Terus sonten deui, nyadap deui. Aya deui di aya mah nyadap mah. Sonten ngalasi. Oh. Ari saung ieu kan nembe no luhur hiji aya. Etan. Aya nu Sok ngadamal. oke. Ada mah gula. Mohon. Eta teh genjer nu sok dipasak. Oh, genjer. Genjer os resep genjer. Genjer sama cabe. Oh. Cabe palawija paling cabe niko tomat. Iya sih. Ieu ngelarian deui ieu. Adio. Heeh.
Ya, turun. Namanya na motor oge nyorok paut. Kamu habis tiap hari pikiran. Ya, tiap hari dia lumayan ya mah jalan kaki tapi sibuk mah. Hah? Abi nambah jalan kaki ke Sorodon. Ani pak aduh gitu geura. Pas untungnya tulang cilung teh usaha sama aya warga gitu. Nyari gak bisa ya. Tulang cilung teh gaya usaha ya. Ah. Banyak pacan duduk tantan. Ayo jerat ajret, ayo jerat ajret, Wes aku anda. Iya ibu panen. Sana sana Oh, ngalihat. mana teh ibu. Ibu mah teh gaduh naon kieu we Iya di bumi ibu nyalira. mohon. Murang kali kamarana. Biasa we kan itu baru buru. Oh, manca itu di dari ya. Itu di itu di caket sekolah. Di bumi masing-masing Mohon, gitu. mohon. Ibu sareng bapana ata nyalira ibu. Jadi enggak ibu mah teh gaduh bapak teh naon. Nah, atuh lah ngeurang nikah deui. Atuh dato sepuh, atuh isin. Ah, moal isin, Bu. Isin da sepuh teh sekiat buru. Kieu we sabanding teh. Murang kali we nya. Eta bala mama sapamasihane di Indo di Putra. Terus teh tiasa buru. Mau di mana Neng? Abi ngadama video Bu. Kayak ibu aya na YouTube. Aya kana TV digital. Tadi nonton video. Mohon, mohon. Aya tah, lewat sampun. Capek. Enten udah capek kan. Ya, tis, yang nyebut di dia. Mohon juga baru-baru belakang. Mama tas tekia sebelum belakang. Saha nami ibu? MC. MC sahabat kami dina grup lagu mah MC. Mama MC. Nenek MC nya. LSM. Oh, MC. MC. Mohon. Oh, MC. Maaf sahabat MC. Ciparai. Ciparane. Ciparane. Ciparane, sana Ciparane. Oh, Ciparai. Ciparanye. Anjing oke. Pun anak gaduh hiji istri sama kedua. Kami ade. Atas parahat tadi. Tuh, kali itu 5.000, ya 5.000.
sami iya. Ari si ibu itu mah nu nembe saha? MC MC, Nyalira eta. ibu MC. Ibu sami nyalira di sini. sarangnya incu Oh. Nu iya Bu. adanya nu hari Berapa pujian? Untuk papan usahanya mah. Ditetapkan dapur bahaya mah. Usaha teh ka dapur. Lebaran ini di sekolah Ayo orang mulang deui.